nandito manong Jasmine Pet wada memorandum mate pinpura lo nangipido isya bangke sanction of sufficient fund for Karbiang Law Rong Asaramay office building apa Jasmine Pet bangke labangso building ikimnya fan tangka mahapen jakong ng pitunay ng ceratu na ibusi kupon lo. Tapi ini bangke inclusion rong asaramay fan non Karbiang Law autonomous council penke lak po ng pitudi kasi lak po de bang lak repo kasi revenue abang nung si baklo pulo tante ini tanang ditung kado ay panta ng pabat po lapen ke nililingit itu nang ditung piding abang ke election do yan no kasi muning pelo tante lak repo tanang ditung long ponji busi nililing itu Ape Gulipang Dr. Tuliram Lobhang Land and Revenue labang so alpunang bidat na pinke nilikado kawe Karbiang Law ang kamambong Karbiang Law West Karbiang Law lahini ajila a district of Hansidame nili lakpo laktoksi apota bangaron ronigelo akijoy pen Dr. Tuliram Lobhang sa nabitkat pen lapen social media lo klaim krango lagi pota ki piwa jo ini si putih po sosial tangka ke longpon land revenue pensi lasi putih po longpon lopon lasi muning abangke lanak ke po bangke piunji pusi mata lapen aprang bangke sorkari gambura tum salary kulo latum honarium ta kompi tanol bangke suri ke thong ken adisi siang sarben jing bailo suri pol nang pipon pon ang do panta pola so gari ngom bulapan la revenue ka do we ke pa do ne la pen ke longle pelang alam ba ke nane forest ko nane PGR viya tuar ajo bangala ke kota piun elo la pen ke thoma bangke la distribution of la appointment letter na bangke kadok kabila traditional dito labangso tribal traditional council and court of village head labangso appointment letter bangke ron on nani kasi kadok kabi arong amate nangkili etta kadilang alam non singhasonalong sa tame kay kita risotimum labing kambura rong kawan ke kay kita nilipan ke nang kor ilo nekong nang kor lingason nang ron sirano jingo nang ron sirano inasi amasi singhasona long bangke nakili do na bangke kre na ke panwet nakili do kre na ke appointment letter anbe laben kre na ke pampen kre proxy bang bigat kasi kadaw be rong kadaw be pota nili Joint Secretary Legislative ake hayin ti sanggo apan kadaw be hukum biat lo alista biat lo non nang ni non te rasa long ikko timung masango kasi nang ni riso timung laten kanggura rong ada matanan bero alabe de macho lapen ke thong kia bangke construction of maro traditional hut for holding meeting la mane hong phala balam la penke nili high pen 2017 na bang high pen na phida bangke MSC development fund nili tum equity paisa do la bangso MSC development fund pen singasona konsensi hanlogon kecheng si hong phala rong asara tum jingwai jing saridin rong ke rong out kado we pan tupo gambura hemlo kodo dante lachota kadi nane officer tumtawang kahai nane lokachani research kado we tumtawang kahai busi arong tin akong hala arong tin arong asarte ham sitame ni dikim pon erji busi ni di matha la penno singhasona bangke rong hala bangke great po akong hala bangke kanigelo lapen la solo go
Om pala long kusame ni nifian da pipon lapen ke electric connection da pipon lapen ke ako nona kimi thamange chair da haroi si lapen table da ini da pipon ni ate matro rong ke rong opchota kani lapen ke chingwai chingsai